Ma hu kase bi wo Rashida busunyim. A wo pese o ware no. Na na so ye koyi. Sofo ne se bi wo ye busunyim ma e kutia ye. Wo ni din di incubus ni intabus. Na dabi o, na busunya efiri se me kura me ye wo metu mu behem ne. Me hunu be bia teach ma wo busunya yi. Sansem hunu ne nkwasesem na mo ka kire me wofa. E ma no se me wofa. E ye bayifo. Fwe enye na me no me. Today's pastors and asofo. Ultimate tra krom ya. Abaye hu sofudie bia wudi ne ya. E ma me bo manfo baye o. Na me no reka. Hey. Osofu baye bi se wo ka kire me man se me bayifo. Emma me man be bo me ba yefie emma me man be pem no mo ne me nkasa ya me man su kwanu ma no a wo munyini ye nu ba bia hunu awade mpa kwan no goda na nyemo da nyame ase today's pastors and asofo I don't say I sempa. yo ani etie ni tie twa mu nyina ne se eya hu sofo makowudin ana me man boy se wo ne wo na nyem Mr. Mabo hat-trick. eya onua me man onua be man wo sofo wa nyem me mama Jesus. Me ka tro sofo no ye me nyum no. A business and a today's pastors and asofo